Il-produzzjoni teatrali bl-isem ta' Il-Pożittivi hija waħda minn l-ewwel produzzjonijiet li se jittellaw wara żmien ta' nuqqas ta' attività fit-teatri Maltin u Għawċin minħabba l-imxija. Din il-produzzjoni b'kitba ta' Simon Bartolo hija bbażata fuq diversi karattri li jinsabu pożittivi għall-HIV. Li minkejja din ir-realtà qiebsa xorta jħarsu lejn il-ħajja b'mod pożittiv. Id-direttur tal-produzzjoni Tony Attard spjega kif din il-produzzjoni hija ispirata minn stejjer ta' nies li jgħixu bl-HIV. Hija ispirata minn stejjer ta' nies f'Malta li jgħixu bl-HIV. Ila produzzjoni li bdejna naħdmu fuqha xi sentejn ilu. Ovvjament hija ispirata, ma ovvjament għandha layers ta' sitwazzjonijiet fittizji, anke sitwazzjonijiet komiċi, imma hemm affarijiet li ovvjament jitrattaw is-suġġett u l-istigma marbuta ma' nies li jgħixu bl-HIV f'Malta llum il-ġurnata. L-attur Danis Chris Vincent spjega li bħala raġel bl-HIV ħareġ bl-idea li tittella produzzjoni realistika dwar is-suġġett hekk kif hawn stigma kbira. We interviewed people living with HIV in the Maltese Islands. This was done separately by a counsellor, and then the information was anonymized and sent to Simon Bartolo, who would then have all these heartwarming, heartbreaking stories about people on this island and sort of web that into the story that we have now. Huwa qal li din il-produzzjoni hija nifs ġdid għalih bħala attur, hekk kif tagħtu pjattaforma biex jaqsam it-talenti tiegħu. It feels amazing to perform as an actor selfishly. It feels amazing to be working with my fellow actors and to be on stage and to have this buzz. It's really important that the arts get going again because this is what makes us, feel alive differently than with all the other things that are happening in the world.